Gimana, Bud? Belum. Loh, sih lu tegak-tegak aja sih, apa sih? Jam 19.05 coy dikasih taunya. Belum. Bang! Gue kan belum main ibot. Masih loy. Gue kan belum main ibot. Tuh, gue demen parfuman anjing banget. Masa megang ini mata kaki? Aja, bion lu. Gue lagi pegel. Muhammadiyah besok, NU lusa tuh. Jadi kita ikutin yang Kalau gue NU. S. Jadi mau ikutin yang mana S kita S puasa S? NU 19 berarti. Bukan besok. Masih belum. Pengumuman jam 7. Tapi most likely 19.